Isephinde yabagudluzi ngudlungudlu. Nginibingelele ngiphinde futhi nginemukele namhlanje la ngaphansi kweAyandaStk Media. Ngicela nje ukuthatha leli thuba leli ngane zakwethu ngibonge kakhulu kibo bonke abantu asebesubscribeile ngaphansi kwe-YouTube channel yethu. Uma ukuthi ubungasubscribe kuzoba namhlanje siyakucela ukuthi wenze okulungile nokufanele usubscribe ulakhe futhi usharele umndeni wakho kanye nezihlobo zakho kanye nabanye abantu nalaphana ke einkundleni zokuxhumana. Ungakhohlwa futhi ukusilandela einkundleni zokuxhumana ku@ayanda_stk ku-Instagram bese kuthi ku-Facebook ikhasi lethu ka-Facebook okuyi-AyandaStk_media. Hey ziyenzeka lana endimeni kaqeda isizungu. uKhuzani Mpungose usolakala ngokuhlukanisa izithandani zobulili obufanayo. Nongesiloke icala njengoba nomthetho sisekelo waseNingizimu Afrika ukuvuna lokho. uKhuzani Mpungose ke kusolakala uhlukanisa izithandani okuSiphesihle Zulu nesoka lakhe. Akade sebe engage. uSiphesihle Zulu ke kusabalala izithombe einkundleni zokuxhumana emva kokuthi ke ehlukanile nesoka lakhe bakuveza ukuthi cha uthandana nobulili obufanayo. uKhuzani Mpungose kusolakala ukuthi uye ke ongene phakathi walezi zithandani njengoba ke ngamathe nolimi noSiphesihle Zulu kulezi insuku emva kube besebenzisanile ema-albumini kaKhuzani alandelanayo yango-2019 engomeni eyayikadithi utsotsi kwase kwathi yango-2020 eyangonyaka owedlule engoma eyayithi ke ubhuti wabantu. Emva kokuthi ke nje ke besebenze bonke kubonakalile ukuthi ngokujwayelile besebenokuchitha isikhathi bonke ndawonye njalo kodwa ke iphephandaba la izolo isolezwe libese likuveza ukuthi cha hey intombi le ibithandana ke nobulili obufanayo nobakhe ongesiloke iphutha necala lokho. Thetho sisekelo seNingizimu Afrika uyakuvuna lokho kodwa ke abantu bazwakalise imbono yabo ngokwehlukahlukana. Abanye bebethi uyikhiphile kuyena, abanye bebesho izinto abayishoyo. Thina njengeAyandaStk Media asinawo ke umbono wethu okwamanje kodwa siyafisa ukuthi sizwe kuwe lapho ngasekhaya ukuthi wena uyibona kanjani lolu daba lolu nokuthi ke nje ke uzizwa kanjani mayelana nayo yonke lembiko eputshukile noma ke lolu daba oluputsheke izolo nolutrenda kakhulu laphana einkundleni zokuxhumana. Thina njengeAyandaStk Media siyathatha lolu daba lolu silibeka khona lana, siyafisa ukuzwa kuwe lapho ngasekhaya. Siyabonga kakhulu isupport nakho konke usixhasa. Igama ngu-Ayanda ngusabelo ngwakamhlongo enkabeni esifundazwe saKwaZulu Natal endabeni ze-AyandaStk Media akuze kube ngokulandelayo ke ngane zakwethu.